or the elephant in the room, which is COVID-19. Infect each other or be infected. I trust that your cooperation will not be hard to find in this regard. If you wish to go to the bathrooms, they are this way to the back, both ladies and gents. And I think that is the only announcement. Now the speakers are slightly longer. To come and read the obituary, who is Ms. Malitlhare Ramathe. I'd like to request that everybody else except the family, it's almost everybody in here is family, but immediate family should sit down while everybody in honor and respect to Mme Malitlhare just stand up as we read the obituary tsa bophelo ba mofu. Ke kopa re mo emise ka sefela, we are celebrating this morning. Ke kopa re mo emise ka sefela. Ms. Malitlhare. I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. The obituary of the late was born on the 11th of March, of the late President of the Methodist Church of Southern Africa and the first person of African descent to head up a mainstream church in Africa, the Right Reverend Seth Mokitimi, together with his wife, Mrs. Mamonaheng Grace Mokitimi, Nisello, joined the heavenly cloud of witness after mounting up a brave and gallant fight against a ferocious and protracted illness. She peacefully went into her eternal sleep on the evening of Wednesday, the 28th of July, 2021. About her education, in 1937, when her father, the late Reverend Seth Mokitimi, was appointed as governor of the Hilltown Wesleyan Mission Institute, which was then a well-renowned education hub for African people in Southern Africa, situated in the Eastern Cape. The young 6-year-old Malitlhare Mokitimi time at Hilltown was immensely significant to the school. Democracy and the first black president of the Republic of thirst to serve others took her as far as Priska and Kakamas as a post-retirement nurse. Sister Ramathe could not allow herself to sit back as a spectator in the face of the HIV and AIDS pandemic, which was ravaging South Africans during its highest peak. As a result, she decided to come back out of retirement and worked for several about M's family. It was while working in Tabanchu when the late Mr. Patrick Lebamang Ramathe, the late Mr. Ramathe, who was equally dashing, found Ms. Mokitimi completely irresistible for her quiet, and her 9th of June together built a warm and loving home for their children, as well as the extended family. Sadly, her beloved husband predeceased her shortly after celebrating 10 years of marriage in 1970. Mrs. Ramathe also, unfortunately, as she became known and affected grandchildren, remained steadfastly committed and soldiered on to single-handedly bring up her 4 children with deep love and good values, which she had learned from her own parents. She also opened her home for an untold number of children, some of whom were not related to her, but still provided them with both shelter and solid parenting. Mme aged gracefully, being able to preserve good order, respect daughters, Mamonaheng and Mpai, her daughter-in-law, Sindiswa, her son-in-law, Keletsona,
Matsidiso, her grandson-in-law Rebaona, and her great-grandchildren Ananela, Adang, Katlego. Na kasebele tlole onkete mohali to the tributes. The tributes are different from the a ke lebohe sebaka ke se hlompho ho baruti ba ka ke se hlompho motsamaisi wa programe ka hare ho ba ka hare ho tshebeletso ena ba tswang hole le ba tswang haufi teng Mme Malitlhare Ramathe yena o re wa mmamogolo mme ha Busimathulo ha fihla ha ntate Ntaopane le Mme Motlalipula Ramathe ha e ka baba makoti kapa ngwetsi jwalo ka bana re hola mmoho le ausi mona a ye mong le mong a ba santsa ishara nna ha no hlatswa dijana ha no etsang ha sa a le teng ausi Mathulo ausi ha fihla ha Ramathe nnete ha ka baba makoti ile ba ausi wa rona re hotse re hola ka tlasa ausi Mathulo ele ausi Mathulo mme wa ka nako nngwe ne ke utlwa bohloko dikgaitsedi tsa ka di tsamaya Boetphete le Boetmeke ba tsamaya ba lo bona metswalle ya bona ke di holidays ba lapeng ke tla di otla mane le Mathulo hlamang Mathe moradi ya Modisenyana ausi Mathulo ha le ofo o ne a re ho ntate le mme ke kopa le ho fihlela ntate Mokitimi a re ha re mo tlohelle o ya ho bana babo a ka ba ausi Mathulo a sa etsa ha sa leyo ausi ha ka ba tlohela ho bontsha hore ha Ramathe o ne a kene ka pelo yohle ha ka ba tlohela ke reke yenwa motho ya ithatang ya ratang ntho tse ntle e ne le motho ya senang voice e hodimo o na buela tlase empa ha bua o na bua ntho e utlwahalang a ikokobeditse ka nako nngwe o na tlwaetse mme di jokes empa ausi Mathulo o tla tsheya le ha jwale dingata tseo ausi Mathulo re ithutileng tsona ho yena nna ke ile ka rutwa ho rwala lekhebu katiba ena le a ke lebohe borakgadi Mme Malitlhare le mother and father and cleave to his wife. But you can hear clearly in this case, husband's family. What a powerful and really about a great man who has also ever lived inside one of the... Zimbabwe buatla bua feta ha o tsena o bona o tsena ka la mawesela mantle a modimo wa tshoga se ka bonako ba gae le hodi magata. In the mighty name of Jesus Christ,
We stand here. Originally, there were supposed to be 2 of us, so we all decided to come. But Siekwi, older than me, so usually that wasn't allowed. We weren't allowed to have banana but that day she allowed it. Thank goodness. And somehow we thought it was a good idea. Poppy Muski, and I'm thinking, your face. In a simotua, a carrying, Mushumuatlana li tupa kapa, lebanta. Joali, unkakaimul. He matapelo la re chise Poppy. But me said, we love you. Morning, family and friends. I go by the name of Teboho Ramathe, ke moradi wa Thulo Ramathe, which is the firstborn son and only son. Deliver the message etswang from the grandchildren tsa mme, Eleng, Auslesego, and us and our dreams. Down enough, mme, sisters, we became friends. But she made me a man. I lost my mother 30 years ago. And me was already my mother of not having a mother. She was a true mother. She was loving, she was beautiful. I can safely say without any fear of contradiction that me has made me who I am. Trips le ene re tsamaya mafung re a meketing re a kae kae a dula le nna ka pele a dulang ka pele ke a tlo qoqisang driver or drivers ka ba tshwarwa ke ba ruta gale tsa hae go tloa ene sa ntse le ngwanana. Thank you, ladies and gentlemen. Me worked for more than 3 decades as a professional nurse, a dedicated nurse, a professional of note, who was committed to excellence and to her work. The type of ethic that you hardly ever see some of these days. I do not want to bash any trade union, but me ano ka mmotsa ka gore o tla nna member wa union ya ra go dira eng ko. Me a re no. Mosebetsi wa ka ke lo sebetsa mana. Ntse itholetse in her attitude. With that, I'd like to call, Mel obviously was no longer working. She was a retired nurse, a retired professional, so they formed a wonderful organization to keep themselves busy and to look after themselves, which was a network of retired professional nurses. Ke tla kopa ya kgethilweng ke Morino Retired Nurse Organization.
ka puo e ntle ya bopaki ba bophelo jo motho wa Modimo a kileng a bo phela a direla setšhaba sa Mangaung se sa Afrika Borwa. I was just reminded when there was Paul the Christie, the orchestra, all the type of thing. Men put on her shoes and came out of because there was no one else. Men's suicide was so deep on a daily basis for the last more than 50 years. So in tribute to men, I'd like to call upon Mrs. Mme Malitlhare Ramathe to come and speak on behalf of the Mme Malitlhare. I stand here this morning with a lot of mixed feelings. It's very hard to come and pay tribute to your mother on such a difficult, for giving me my mom. To be my mother, my teacher, my cheerleader, my mentor. I also feel a deep sense of loss. Lady Grant. Fortunately, so I was saved of that one. But this is a person that my earliest memories of my mother are hazy. His cousins. Her pet reputation was a place to care. How to be able to do this, what to care. Because she started correcting my teacher, that's wrong. How am I going to face my teacher tomorrow? Mme was a regular electrician. She was able to fix all broken appliances. She even fixed her car. She was a human being who helped us to be strong. Taught me she loved to read. She instilled in all of us a similar love for books. She was an amazing story around the dinner table. It was amazing. You know, she kept our father alive. She talked about my dad for how many decades is that? It's like 55 decades, 50 years of my father not being alive. 50 years ago. She spoke about him and kept him alive to us, about my grandparents. She was an amazing human being. She loved us, as I was saying, with quick growth, with which was my uncle. You know, she loved to sit together in the evening. She played the piano. Alo dula behind the piano and she starts playing, and then we will sing along. I can't tell you how amazing this human being was to us. It was like she was growing with us and starting again with the next generation and growing with them. Mewa was the center of our life, Bahe. So she really was. She was always there. She was a stable rock for all of us. She was the glue that held well bagolo ba bang who are left behind with me. Mpai, Mama Sindiswa, a sa kgonang ho ba le rona today. Ho to di kgutsana ha ho bui ka rona because your warmth. Mama Cindy or Mrs. Ramathe Senior, me, you've been everything to me and gave me the unconditional love. I believe that you are well rested, my beautiful angel. The beacon you lovingly gave me yours too in motherhood.
Your passing has depleted the world of love. Thank you, Mme. Lots of love. Can't anymore. You gave everything. You gave everything with love and dignity and a sense of stability. Re a leboha. Thank you very much, Mme Malitlhare, for that eulogy. Now, whilst we're busy with messages, I'd love to call on the technical desk to play us 2 messages that they rebaone, ba ikatametse ba tlo bala the messages, and then we hand over straight to Ntate Nogabe. Ntate moruti wa sebaka Pheko. Ke tlo bua ka ausi on rather a different note. Whereas she was to be a daughter-in-law, Ngwetsi, to the Ramathe family and the family at large, she instantly became a daughter to the family because of her noble conduct. It was her humility that won all our hearts, and this happened throughout her life. This will never fade. Devastating life situations you went through made you draw your strength from your upbringing. Ausi, you drilled us in all principles of respect and dignity. Ausi, your strength in the most devastating life situations you went through made you draw your strength from your loss of your husband, your son, your daughter, later your parents. With all that, because of your trust in God, you managed to uphold your peace. We would never have wished for a better sister. Allow us, Chairperson, to thank grandmother, which all unfolded timelessly, beautifully anyway. Re a leboha Bataung. Ho lona bana ba ngwaneso, ha mo naheng, Mpai, tlhapz, Mpho, Vu, le lona kaofela, re a leboha. Re a le leboha. We witnessed you give Ausi all the love, the care throughout her illness. You did everything. Thank you. This is much appreciated. And remember, mothers never die. They sit there in heaven, loving you, doing oversight on you, and most important, protecting you. We can but only mention a few of what characterized you as the essence of beauty. Rakgadi, you had such gentleness. We have never had to raise a voice in any situation. Rakgadi, you were a father and mother to all the children of Mokitimi. We identified Bloemfontein with Rakgadi Malitlhare. Rakgadi, you were a dear sister to Ntate Monyane le Mme Makadi. When they spoke about you and the times that they had spent together with you, it was with fondness and love. They even named their first daughter after Nkgono Mamunaheng. Tsamaya ka kgotso, Rakgadi. Tsamaya ka kgotso Mokoena e motle. Your love is engraved in our hearts forever. From bana ba Malome Monyane le Malome Makadi, Mokitimi Maseru. Ba mmele bontate le ra dumedisa re a leboha hle ntate Matshaba jalo ka ile na tlatla a fana ka molaetsa wa matshidiso o se a le teng mme re tla mo kopa hore re bine temana e leng fela se fela a tla tlo tswella pele ka molaetsa o a tlo ne a lelapa istana le bohle ba tlileng ke a leboha.
Ke a le dumedisa phuthego yentle ya Jehova. Dimo a re rapeleng. Ntate a rona ya mahodimong, ntate ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste. Ntate re a leboha ke hona ka motsotso le motsotswana o re fang ona. Modimo re tsositse mo ne re robetse teng mo re ne re sa tsebe ho etsahalang ka mmele ya rona. Ke ka mohau wa hao o re tsamaisitse o re fihlela mona mo wena Modimo matsoho a hao a sebeditseng teng. Matsoho a hao a latileng le teng re a leboha. Modimo kena moya wa hao o sebetsa o tlose bonna ebe wena o dulang lelemeng hore mosebetsi wa hao o phethahale. Tsena tsohle re a di kopa mabitsong a mararo la Ntate le la Mora le la Moya o halelang. Amen. Ke kopa fela se fela kapa yona heming re nto fetela sena ke seleleke la fe amararo, Psalm 130 verse 5. Ki tshepetse Jehova, moya wa ka o mohlanka wa hae, a mo nka merakeng ya dinku, a mo tlosa dinkung tsa ditswetswe. E tlabe modisa wa Jakobo, setjhaba sa hae, le wa Israele, lefa la hae. Phuthego ha re fumane lentswe la matshediso, buka ke Samuel wa bobedi. Mme yena re fumana ho tloha kgaolo ke ya 22, re bala teng ke tla qolla ditemana. Mme re qala ka temana ya 29. 2 Samuel verse 29. Ifilaka ke wena nka itiela hoduma lekgotla la dira. Verse 32. Ke mang ele Modimo wa rona, tjhaba saka o mpolokile hore ke be hlooho ya ditjhaba. Baditjhaba ba tepelletse, ba tswa diqhoboshaneng tsa bona ba thothomela. Jehova a phele hore re se lefika la ka, ho hodiswe Modimo lefika la poloko ya ka. Lentswe la Jehova le fella mona. Ke letsatsing lena mo re kopana mo buka ena la Samuel ke buka e ngotsweng ke yena Samuel dilemong
sa 100 mahareng a tsona le 100 pele ho tswalo ya Kreste. Buka ena ke buka e bontshang go hlahisa hlononofatso. Buka ena re bona hlononofatso ya morena David. E seng yena fela, re fumana le Saule ka hara ditaba tsena. Ke buka e ikgethileng, ke buka e bontshang moetapele ya tswang meraka e leng yena David, motlotsuwa moo re kopanang le morajese, ke lefika, ke leloko le tswalang Kreste, leloko le hlahisang meleko eo Modimo a kileng a e hlononofatsa. Tsatsing lena re kopana fela le mantswe ana tse fetileng maemong ana, re kopana le lentswe le buang ka Qoboshia. Qoboshia ke empa ke tulo e teng o ka wa itshireletsa tlasa dira tsa hao. Ke tulo e hlononofatsehileng. Hobane Qoboshia nena e tshwantshwa pika la montshang hore Modimo mang le mang ha batho phela lefifing, re batla ho phela mo kganya ya Modimo e leng teng. Potso, ke mang lefika la rona? Ke mang e leng lefika la hao? O batla ho bona o dutse ho kae mo teng o reng wena o tshirelehile, o re wena mona le dira tsa hao di keke tsa o fihlella. Ke Qoboshianeng ya Jehova. Qoboshiane ena ke mang? Ke Modimo. Mantswe a Dafita o re o nile poloko yaka, ho ba poloko ya motho ke mo teng o tshepetseng teng le hara mathata a tshwanang le ana a lefu, o buelentswe o re Jehova o bile poloko yaka. Le matsatsing a o nkgodisitse hore poloko yaka Jehova o file mme wa rona matsatsi di dilemo, ebile poloko ya hae a tsamaya ka ho iketla ho ya tshebeletsong ya Jehova, hobane ke teng mo Qoboshiane ya hae a na fumana a kopana le yona ka matsatsi ohle. Mme teng ke bua fela lentswe la hore yena o na nkile thebe ena ya hae o na itshireleditse ka yona bophelong ba na tsamaya ka tsona, le maphelong le matsatsing e tsohle tse ne di sa mo tsamaele hantle, empa na tsamaya a nkile thebe ya hae a e beile ka pele hae hore Jehova ke Qoboshiane ya hae. Ka mora tsena tsohle Modimo e ntse le Modimo. Le motsotsong ona e le keneng ho ona leloko, tseba fela hore ha jwale Modimo e ntse a na ipatile teng tlasa ditshika tsa Jehova. Ke teng mo re emang ka motlotlo ho buisana
lo fana ka senana le sona tsong wa o qetile kae hore wena thebe ya hofa la di se di fitile modimo ho sala yena le bana ba Israele itse ha mathata a se a ba teletse pele a ba setse ka mo a egepeta ha ba hetla ba sheba morao ba fumana hore jwale maphelo a rona a tlo fella ka hara hofa o ba etsetsa tsela ya ho feta ka hara metsi Jehova qhoboshiane ya rona ka la di chafa rona ke ditho ke letsoho ke nko ke leihlo ke ditho tsa mmele ditho tse bopang mmele wa Kriste mmele wa Kriste ke kereke ya hae Jehova ha o mo atamela o tla ho yena o tsamaisa ka letsoho le lokileng o tsamaisa ka letsoho le nang le mohau ha o ntso o tsoa o bona lehlasedi la letsatsi ke ka mohau wa modimo nakong ena e boima nakong ena ho tletseng mafu a hlokang taolo ya hore ka phekola empa ke letsoho la Jehova le o tsamaisa le lokileng modimo o etsa tsela le maemong ana hore re fete le leloko maemong ana le tlo feta mme a tla salang ka hare ke Kriste ho le hlokomela ka dinako tsohle hona le lentswe le ke le badileng mona Bibeleng le ho roriswe Jehova ho phatlalatswe mofatseng hore Kriste a tlo re shwela dibeng tsa rona ho re ruta ka ntate wa hae e leng ntate wa rona e leng Jehova o file Kriste hore rona Kriste re ye ho yena me re lopollwe dibeng tsa rona me lentswe le leholo le re a re tshabeng ke hona Jehova a re lokolotse dibeng tsa rona e le Kriste mme yena modimo o file Kriste mme Kriste yena o kgutletse le hodimong ho Kriste rona re tshwanetse jwale re phatlalatse maemo le bodumedi bo Kriste a re rutileng bona nakong ena ha ke sa bua re bua jwale ka mme a kileng yena tsetse nna le wena hore la rona ke letshwao le feng ana re nkile letshwao la sebatana sena se sa tlotliseng modimo sena se sa roriseng Jehova sena se sa iseng tlotliso ho modimo ho ikopela tse molemo tsono tshwanetse be le hore leleme la hao le kile la di bua ho pesa leme e ke badileng e bua e re itshepetse Jehova moya wa rona o itshepetse Jehova re itshepetse Jehova bane motho ho sane a pholoho o phomolo ya modimo ka mehla yohle lefatsheng le letjha le Kriste a itseng mo yena le teng le rona re tla ba teng ka Kriste morena amen ke a rapela ntate wa rona re lebohile ka lentswe le re fileng lona ntate rona ke kopo hore lentswe lena le wele dipelong tsa rona
hore re kgutle Modimo le aile dipelong tsa rona, le tshwane le pula e nelang lefatshe, mme ha le kolobile lefatshe, mme ho lona le ntshe meroho, le ntshe dipeo tsohle di hlahe Modimo, di bonahale hore lentswe la hao le sebeditse. Modimo ba kulang ke bao Modimo lentswe lena le kene ka hara bona, e be pheko ho bokang lebakeng la mme wa rona. Ra kopa ke ona Modimo, kena ho bohle, re kopele tsela ha re ya dinqalong tse thotseng, hore Modimo o re tshedise, o re fetise pela dikotsi mmileng, e ba ka pela rona o re etelle jaaka o ne o eteletse bana ba Israele leetong la bona, ka Kreste Morena. Amen. Bomme le bontate, koloi e se e fihlile, molaetsa o utlwile, mme re tla kopa hore bohle re tle re ithusetse hore bontate ba tlo re thusa hape mona hore And family ko mabitleng re lo feleletsa mosebetsi ona. The rest of the people, please remain seated. Mona, you are going to be served with food and refreshment, and then we will come and join you back here at the venue. Me, just in the interest of the protocol, I don't need to repeat that. Anybody. Ki utwa